Hey, shalom, shalom, Musa in Christ. Blessed. The 10 Oktober, we data pas strati one flyer mission. 10 Oktober, dat want tak de mataki, des ma for free. Maar de hoor Gado wet, want a waarheid na dat make ik free. Oké? A waarheid na de hoor Gado wet. Die 10 Oktober, de brada Israel United in Christ, data pas strati mina officer Obaja, nanga de trap profit, uko flyer en chara true, ide people. Tak 10 Oktober, uno free. Na de osap a waarheid dan for shoko free. You let zogenaamd de blakke mananga ingi, want de mai karu Marron want tak Meti, you ano Meti, okay? Tu drai kombaka ukado. Nanga disi, o tak shalom, Musa in Christ, bless. You want over twice me? Listen.